Ngikubingelele-ke mbukeli campaign engikwamukele futhi ohlelweni lethu SK Media Production. Ngicela umusa le channel uklikhe subscribe button kanye nebell. Kanti futhi ungakhohlwa lapho nokucinisa like button. Ngaphandle kokuthi simoshe isikhathi sengane zakwethu siqonde ngqo kwesikuphathe zona namhlanje. Kanti-ke mbukelo endabeni esikuphathe zona namhlanje odabeni lokuqala sikuphathe usilaphana abafana bakaMgqumeni bakhala ngosilaphana-ke emsakazweni nakumabonakude manje fanele udlale indima laphana ekuthenini uma kuzala iciko lamaskandi lihlonishwe laphana ngokuthi-ke kudlale iy'ngoma zalo kanjalo-ke futhi kukhulunywe ngalo. Kanti odabeni lesibili siphethe udaba laphana lokuthi-ke uBobo umfana wePiki ukhala ngobuqili begcokama laphana ekudleni noma ekuthathekeni ingoma yakhe laphana ebekade ekhiphe efeature nalaphana-ke igcokama nalaphana-ke imfeza emnyama. Kanti mbukeli sengena ngicela odabeni engikuphathele namhlanje ngiphathele ukuthi laphana abafana bakaMgqumeni bakhala laphana ngokuthi-ke sekufanele manje libungazwe emsakazweni laphana usuku lokuzalwa kwamaciko noma kwamaqhawe laphana kamaskandi. Lokho-ke kulandela ukuthi befake imibono yabo laphana ey'nkundleni zabo zokuxhumana ebeveza khona laphana ukuthi umaskandi uwumculo laphana obukela phansi kakhulu lesikhathi samanje okudlula nje wonke ama-genres akhona. Angangokuthi-ke laphana umaskandi nje emsakazweni unohlelo lodwa laphana ngesabatha kuphela kuye uphinde mhlasimpe uthuthwa nje phakathi ney'nsuku kodwa amanye ama-genres adlala now and then kuze kuyoshona nasebusuku. Kanjalo nakuwo umabonakude inhlelo yamaskandi uzwe kwi-Roots mhlasimpe laphana ngesabatha awukho ukuthi laphana umaskandi usewumculo nje ongathi ubukela phansi ucindezekile. Kanti futhi-ke amaculo abaningi kamaskandi bavame ukugqama ngalesi khathi hlophithe ukuthi umculo othize useze wadlula emhlabeni kuyila mhlasimpe-ke iy'ngoma zakhe la eshicilele emsakazweni-ke lokhu idlaliwe ukuyilapha-ke ethwele insizwa lena imibona noma idlulisa-ke lo mbono wayo yabeka laphana amaphuzu athile-ke ukuthi-ke emsakazweni nakhona laphana kumabonakude sekufanele manje-ke umaskandi iciko elisuke lidlala ngalolo suku okwenza ukuthi-ke likwazi ukusaphotheka fanele kubungazwe laphana lisaphila ngey'ngoma zalo ukuthi-ke zidlale emsakazweni kuphinde futhi kukhulunywe ngazo. Lokhu-ke le nsizwa ikubeke yathi-ke kuzokhuphula izinga noma umculo laphana wawo umaskandi. Abantu abaningi embukelo bakhombisa ukuthakasela lesisho lesi noma lo mbono wazo lezi nsizwa lezi ngakho ukuthi laphana kumsakazo umculo wabo ungene emsakazweni futhi-ke lokhu kuzosiza ukuthi amaciko e-expose-ke laphana ephinde aziwe nomculo nje inyukiziwe nawo. Kanti abanye laphana babeke-ke ukuthi umculo wamaskandi ngempela khona yize noma thina singabalandeli singakwazi ukuwuphusha siwubeke kulelo zinga nokuthi siwasaphothe amaciko ethu kodwa-ke bakhale ngokuthi-ke kuwo amaciko kunokungahlangani kahle okwenza ukuthi-ke noma ngathiwa thina njengabalandeli siyawuphusha umculo kodwa ukungabambisani kwabaculi kuyalimaza laphana ukuthi-ke umculo wamaskandi ugcine uthini noma unesiphakamiso sibe nesigqi ugcine sizwakala endaweni ephezulu. Kanti embukeni ngogcina laphana-ke sicela kwi-comment section ubeke nawe uvo lakho ngalolu daba lolu singempela wena ngabe uyayibona lento iyenzeka laphana. Kanti-ke sengihlabela phambili mbukelo odabeni lesibili ngikuphathele wena ngikuphathele udaba laphana ukuthi uBobo umfana wePiki ukhala ngobuqili begcokama laphana ekuthenini-ke sekudleka ingoma yakhe ebekade eyikhiphile njengoba eshilo ukuthi uzokhipha isingle efeature laphana-ke igcokama elisha kanye naye imfeza emnyama. Ithena-ke le nsizwa lana imibeke ithi igcokama elisha beyikade ifeature kule ngoma izoyikhipha yena njengeqembu layo laphana uBobo umfana wePiki kodwa-ke igcokama elisha lithe malilalela layithanda le ngoma lase lathi-ke laphana ayingabiza laphana ngaphansi kwegama lakhe izoqamba yona-ke laphana-ke igcokama iqembu elisha ayizokuhlanganela bona bobathathu laphana-ke le ngoma le. Uma ungezwanga lesi story mbukeli ngizokufakela ividiyo yayo njengamanje. Kwenkabi yami cha engomeni lapha bengiyenzile ingoma yayodwa kodwa bengithi ngihleli isingile ngenxa yalesi sifo kase ngidlala leli qola-ke lomthandeni ngoba wena umfowethu futhi akuchazele kathi leli qola futhi ngase ngicula nalo la kwe-CD la izwe mnandi ingoma ngoba bengifeature lona ngafeature noFaith ngazi-ke mfowethu noma kade isinqumo esihle lapho. Leli qola-ke mfowethu lithe liyayijabulela kakhulu ingoma lizwe mnandi jabulela nokuhlangana nathi manje-ke lapho-ke lase licela ukuthi belicela le ngoma siyiguqule ivele ibe yinhlanganisela njengoba babenzile no-Ali nomjikijelo ingabe saba uBobo le ngoma igama-ke kodwa usazoza nalo la e-studio uzoba umuntu ongikhokhelayo noma iy'ndleko lezi sengiyiwestile zale ngoma eyodwa
ayikhokhele bese jika lapho-ke senza ne-DVD yayo le ngoma. Ngakubuka-ke mina mfowethu khona kuwumqondo omuhle ngoba phela basifica lapha emculweni nje sibadala ngokweminyaka kodwa ngokwedumo nangokwabantu sebethe ukusedlula impela nje kakhulu ey'thwalo zabo-ke mfowethu njengoba wazi nje. Ase ngithi-ke cha, hhayi angikhulule nje inhliziyo kwenzeka kodwa ngoba ungakwethu nje ngikubikela into efana naleyo ukuthi ngeke kuqhamuke ubongo lesingileyo kodwa izoqhamuka nje ithe ukuthi ibizwa ngelinye igama kodwa nje-ke elizobe lihlane sazobathathu nala madoda. Kanti-ke sengivalelile samukelo lami ekhaya bengiphathele zona namhlanje. Cela ukuthi ubeke uvo lwakho laphana ku-comment section. Ngabe le ndaba uyayikholwa ukuthi njengoba ibekiwe lana kule video? Kanti abanye ngibabone lapha ku-comment section bathi laphana uBobo usho kanjani laphana usuqile ingoma yegqama kodwa kule video libe likubeka caca ukuthi laphana-ke ukhokheliwe kanti futhi yonke into bayihlalile phansi bayixoxa. Kanti-ke mina mbukele sengehlela ngezansi ngithi nje nangesinye isikhathi ngane zizophinda sibonane simo masifuma siyabona.